leader of the party and a person being a candidate to go to parliament are two distinct and separate things. IEC ithi angeke kuthikameteke luhlu lwemakhethwa lokho lokutawugcina kushiwo IEC kulesimangalo leyisifake inkantolo yemtsetfosisekelo nge-MK. This is one of the most dramatic scenes ever experienced in the history of George. Lengetekile linani lalabashonile kule nhlekelele yegovoka kwesakhiwo saseGeorge. Kwaba kuhle phindze ngihlanganyele nawe mbukeli wetindzaba telwimi lwesiswati lesitfula sise Auckland Park eJozi etindlini tekusakata te-SABC. Kanti-ke khumbula ukuthi letindzaba tiyatfolakala futhi ku-X, ku-SABC Plus kanye na ku-Facebook kanye na ku-YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. IEC ithi imiphumela yenkantolo yemtsetfosisekelo eludzabeni lwayo ne-Umkhonto Wesizwe Party angeke ube nemthelela ephepheni lekuvota. Ithi buso bazuma butawuchubeka bube khona ephepheni lekuvota njengoba angumholi walelihlangano. Nanoma kunjalo, uma ngabe inkantolo yemtsetfosisekelo ingakhipha sijubo lesehlukile kunalesi senkantolo yetelukhetfo, kutawusho kona ukuthi Zuma angeke avunyelwe kuba lilunga lephalamende. IEC beyikhuluma nebetindzaba lomuhla ngemalungiselelo ayo ekubamba likhetfo. The leader of the party and a person being a candidate to go to parliament are two distinct and separate things. Being a leader of the party, you don't have to qualify to go to the legislature. You will be a leader of the party and you will have your face on the ballot paper. But actually going to the legislature, you must meet the requirements. IEC vete kusifuna kusitindwa kucaciswe kahle. Tiphumo tesinqumo senkantolo yomtsetfosisekelo ekulungeleni kwaZuma kungenela likhetho sitawube sigcile kakhulu ekutheni ingabe utawuvunyelwa yini noma cha ukuthi angenele umbango wokuba lilunga lephalamende emva kolukhetho. Kusenjalo labo faka isicelo ngaphansi kwa-Section 24A kuvota bayakhunjutwa ukuthi batawuniketwa liphepha linye lekuvota. Section 24A usho ukuthi umuntu angavota ngaphandle kwesigodzi labhaliselwe kuso ngelilanga lekuvota. Umnqamula nje ukufaka isicelo leti ngomhla ti-17 kule nyanga. Kwanyalo sithole isicelo leti ngaphansi nje kwe-200,000. Persons who are voting outside of their province of registration via Section 24A notifications also receive one ballot. IEC itawuphindze itfule abantu abatawubala kuleti khungo tekuvota yatingetulu kwa-23,000 kulonke lelive. We want to improve the quality of the result slips so that they are legible, everybody can read them, and they are free of material error. Le komishana kusebenzisana labatsinsekako ifake inhlelo etawenda ukuthi kubulula kuvota kubantu abakhubatekile nabadzala ngekwenta universal ballot box template. Sekuphasiswe ngetulu 1.6 million wecicelo tekuvota ngalokukhetsekile. Tinhlangano nebantfu labalwisana nekuhlukubeta ngekwebulili eKhimbali eNyakatfo Kapa texwayise tinhlangano tepolitiki ngekusebentisa lesihlava kwetama kutfola emavoti. Njengoba likhetfo lwavelonkhe nalwetifundza lusemnyango, tinhlangano tepolitiki tetsembise kulwisana nalesihlava ngekusebentisa tindlela letehlukene letifaka ekhatsi kutfutfukisa emakhono emaphoyisa nekushintsha indlela yekusebenta kwemtsetfo. Kuhlukubeta lokubhekisela abasekade nebantwana kusaseyinkinga lenkulu kuleli. I-ANC lekwenhlangano lebusayo uyathembisa ukukhulisa tinhlelo tayo tekwesekela laba labahlukubetekile letifaka ekhatsi kutfutfukisa tikhungo tethuthuzela nemagumbi labuke lesihlava emaphoyiseni. I-DA ithi na ingatfola lithuba lekubusa itawutfutfukisa emakhono emaphoyisa labukena nalamacala kude bahlukunyetwa batawutfola lusito ngaphandle kwekuthunateka sifundeni. Nanoma kunjalo labalwisana nalokuhlukubeta ngekwebulili bathi kuningi lokusafute kwendiwe. If anyone can say we are attaching a time frame
to what we have already said, then I can maybe take the person on and say, okay, it's because you have done this and we'll be expecting an answer. Eluhlelo lwabo lwethembiso lokucela emavoti EFF ithi idawundlondlobalisa itfole netinsita letanele letisetshenziswa nakuhlolwa emacala ekuhlukubeda kwebulili. I-IFP yona ithi itawubukisisa umthetho iqinisekise ukuthi benti balobudlova bayitfoli ibheli. Kusenjalo i-FF Plus ithi kufute kubukisiswa nemthetho washwela lonikwa tibosha ikakhulukati letende emacala lafana nalawa. Sometimes they can speak big about gender-based violence, but to execute their policies is not showing on the ground. What is happening on the ground, you will not even see them coming down to the people, to the victims, and support them really. Tibona tikhomba ukuthi bangetulu kwetinkulungwane lesiphohlongo bantfu labasikati nebantfwana labangetulu kwemakhulu lamabili lababulewe kuleli emkhatsini kwenyanga yakholwane nenyoni lomnyaka lophelile. Labo labasebenta kusita labo labasenzile nabahlukubetiwe bathi batibeke emehlo labukhali tinhlangano tepolitiki kuqinisekisa ukuthi tiyakwenda lokhu letikuthembisile. Umholi we-DA John Steenhuisen numemedele ukuthi licembu lakhe litimisele kulwisana nalo mshwalense wetempilo pheceleti i-NHI lotawugunyatwa kusasa ngumengameli Cyril Ramaphosa. Steenhuisen uthi i-DA itakwenta konke lokusemandleni kumisa kusebenta kwalo mtsetfosivivinyo. Kanti vete ukuthi le-NHI angeke icekele phansi imitfolamphilo kuphela kepha itawubanga umthwalo futhi kulabo labatfola luholo lelincane. Democratic Alliance will, upon its signing into law by Cyril Ramaphosa, challenge the ANC's NHI all the way to the Constitutional Court. Our legal team was briefed months ago already and will file our legal challenge against this devastating legislation without delay. We have built up reams of correspondence, including with Ramaphosa himself, that we will enter into evidence to show that the process which led to the adoption of this bill by Parliament disregarded public input, and that the bill itself is flagrantly unconstitutional. Utile Mbukeli ukuthi njengobe i-NHI ishicilelwa igunyatwa ukuthi ibe ngumthetho losebentako kuleli kusasa, watini wena ngayo? Uphendvule ngalendlela. NHI isikhwama esisungulwe i-government ukuze sikhiphe imali kuthengwe iy'nsiza ezindaweni njengebhedlela zilethe nje ezempilo ithuthukiswe i-government fund. Nakuba ngingenalo ulwazi olwaphelele noma olunzulu nge-NHI ukuthi iyini futhi umsebenzi wayo uyini, izobe isebenzela abantu abakanjani. Kodwa ngokolwazi oluncane nangokubuka kwami ngibuka kuyindlela nje uhulumeni afuna ukonga ngayo imali le ekhokhwa abasebenzi bakhe ezikhungweni eziyimele zezempilo. Bengakaze ngithole ukuchazeleka kahle nge-NHI ukuthi iyini futhi isebenza kanjani. Kodwa njengama elithi NHI angiqali impela ukulizwa. Kude lengikwatiko ngayo kumele ukuthi ihulumende asifundzise ukuthi iyosebenza kanjani ukuthi ama-credit card ayosebenza kanjani. Uhulumeni wethu-ke usenengabhaka usichazela sewumphakathi ukuthi lento izawusebenza kanjani. Bayakhuluma nje ngayo nanokuthi sigcina lapho nje ukuthi i-National Health Insurance ukuthi isebenza kanjani, thina izasisiza kanjani. Hayi, ngabe nginamanga mangathi ngiyazi. Ngithi cha kude lengikwatiko ngale NHI kodwa-ke leli gama liyasho ukuthi National Health Insurance. Sengidawuva khona ukuthi ngabe kumayelana ngani. Lona ngumbono wembukeli. I-SABC ngeke yetfeswe ukuthi iphendvulela ngawo. Langetekile linani lalabashonile kule nhlekelele yegovoka kwesakhiwo saseGeorge kusukela kwendeka lesehlakalo kude kube ngunyalo bangemashumi lamathathu nakuthathu labashonile kanzi labasengakatiwa ukuthi bakuphi balishumi nemfica. Labasithupha balabashonile sebayatiwa ukuthi bobani kanzi balinganiselwa emashumini lasiphohlongo namunye labeka kulesakhiwo ngesikhathi siwovoka ivikini lelengcile ngemsombuluko. Labasemagunyeni bathi lokuthi bebangadiwa labanyenti labe basebenta kuleli bhilidi kwenta kube lukhuni ukuthi batiwe ukuthi babobani.
Well, the beauty, I guess, in the pain of this tragedy is that the community of George has come out in their numbers to offer their support, their comfort, their love to the deceased. And like we pointed out earlier on, this is an area that's been set aside for those that want to lay wreaths, and this community of a church, a local church here in George, decided to come and first take time in a moment of silence to reflect on what has happened. And as you can see in shots now, they are laying their wreaths in support of the fallen victims, those that have died in the call of duty, those that died trying to put food on the table, those that died trying to make a life for themselves here in this building in George a week ago. We can confirm now, latest stats coming in, that 33 are now deceased, 12 hospitalized, and now 19 unaccounted for. But let me go talk to the church members to find out exactly why it was important for them to actually come and lay wreaths here in support of those that have died here. So let's just first talk why it was important for you as a community to come out and support that as those that have passed in this really painful tragedy. Good afternoon. Now we're here to support the family, George in a whole. This is one of the most dramatic scenes ever experienced in the history of George, and therefore we came out here this afternoon with the little that we have, with the smallest of support that we want to show to the communities, to tell them that we are with them in this, and we want them to have faith, and we also want them to believe that whatever has happened here, God will work things out for them for the better. Mbukeli sixolise ngelimi lesingisi. Liyaqhubeka nekutekwa licala lebalisa lababili lababoshwe kuleSwatini kulandzela ukuthi umkhonvo wekusesha wemaphoyisa kuleli uwaholele kulaba bekwacala labatholakala sebaticalele impilo kabusha kulelave. Bosiyabonga naMelusi Ndimande babekwe emacala lamane lafaka ekhatsi kubulala Keenan aka Forbes naThibelo Tibbs Mothwane eThekwini kubala kancane. Lomuhla ke lalababili bebavele enkantolo nalomuhla kute uqhutshekwa nesicelo sakuleli sekuthi babuye bate ubukana nemacala abo eNingizimu Afrika. Emoyeni ke sinanonhlanhla njele lo inzatheli ye SABC lelandzela lelicala kuleSwatini. Asikubingelele esikwamukele etindzabeni tesiswati nonhlanhla. Ngikubingelele Rebecca nababukele emakhaya. Kafishane nje kwendekeni lomuhla enkantolo. Rebecca, namhlanje sibonile bavelile abasolwa kepha ke icala lihlehliselo umhla ka14 kuJune this ukunikeza umbuso nabo abameli balaba solwa isikhathi sokufala ama heads of arguments. Masikhumbula last month khathi sivelile sizwile from state prosecutor uMacebo Nxumalo esho ukuthi bayitholile the formal extradition application from iNDPP yase South Africa ukuthi laba solwa babuye bazobhekana nalamacala lawo eDurban ukubulala vele aka kanye noThibelo Tibbs namanye futhi amacala. Kepha ke sawuzwa ukuthi emavikini adlulile iDefense uSive Sonke Ngwenya omele labasolwa ubhale incwadi to NDPP wathi yena abekho satisfied ngalo what is contained kule formal extradition application. So manje bacela ukuthi kuthunyelwe idocument or idocket le bazoyisebenzisa mhla abasolwa babuyela back eSouth Africa for lamacala lawo. However sizwile ke namuhle ukuthi njengoba selihlehliselwe so banikeze vele isikhathi ukuthi lento le ibe semthethweni kwenziwe ama submissions babhale vele ama affidavit ukuthi bona bafuna idocument or idocket in this case le ephethe information yonke ezokukhuluma ukuthi ama witness abobani why fanele ba witness or bazothini mhlala basola bavela back eSouth Africa. Sizwile futhi ke ukuthi iNDPP yase South Africa ibhalile nayo incwadi affidavit in this case yasho ukuthi ngesho angeke bakhona ukubanika leyo docket enamagama wabantu because of isafety yalama witnesses lawa azotestify against labasolwa labo. So mhla ka14 masibuya enkantolo 14 kaJune sizowuzwa vele ama heads of arguments from both state Macebo Nxumalo and also iDefense uSive Sonke Ngwenya bakhuluma le ndaba ukuthi manje sizoya njani phambili ngoba laba bafuna lokhu mara umbuso wona uthi angeke bakhona ukubanikeza. Kwashiwo futhi enkantolo ukuthi enye into yenza ukuthi bangabanikezi manje le docket contain amagama nama address ama witness is for safety yabo and also labasolwa laba
le document le or docket le ayosetshenziswa la eSwatini kepha izosetshenziswa eSouth Africa mabavela. So yizo lezi zinto esizwile namuhla ukuthi mababuya bazokhuluma ngale ndaba le because bofile lama heads of agreement nge-20 zaka May and also nange-27 zaka May just ukuthi masibuya yonke into seyiready. Rebecca Nonhlanhla asibonge kakhulu isikhathi sakho. Ngunonhlanhla Jele lo intatheli yetindzaba te-SABC letinde eSwatini. Kanti ke mbukeli kuletinye uma sibuya ititolo lenyukile lizinga lokweselakala kwemisebenzi ekoteni yekucala yeminyaka kuleli. Asikabongele mbukeli esigabeni sethu sesibili setindzaba kanti ke nawusanza ngena ukhethe kahle disekhona sichubeka nato. Lenyukile lizinga lekweswelakala kwemisebenzi ekoteni yekucala yeminyaka kuleli. Letibalo takamuva letsemthethweni letkhishwe Stats SA tithi kunginyalo lelizinga libe ku-32.9 wema% lisuka ku-32.1 uma kucathaniswa nekota yegcina yanyakenye. Belubalo kuleli bathi lelinani lebantfu labangasebenzi lenyuke nga-330,000 webantfu laya ku-8.2 million ngesikhathi lesifanako. Lesevele tiqinisekisiwe time ku-32.9% kusuka ku-32.1% ekoteni yegcina lomnyaka lopheli. Belubalo kuleli bathi linani lebantu labangasebenzi linyuke nga-330,000 kuya ku-8.2 million ekoteni lefanako. Aged 15 to 24 years, those that are actively looking for employment and those that are in employment, their unemployment rate is sitting at about 60%, 59.6% to be exact. But when we look at young people 15 to 24 years in total, we have about 10.3 million of them, regardless of where they are. Of those, about 3.5 million, 3.6 million are not in employment, education, or training, and they return an unemployment and need rate, that is the not in employment, education, or training, of about 35%. Kutemidlalo liqembu leSundowns sevele liphumelele isicoco sesikhombisa seDStv Premiership ngekulandzelana kepha kusekuningi lekufanele kudlalelwe kule season. iSundowns ihlose kuba liqembu lekuqala emlandweni welibhola letinyawo kuleli kucedza isizini ngaphandle kwekwehlulwa. Kanti ke singakahamba sesithi sishavu embombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele tiphi kuletiphuma embiteni kuligwalagwala FM. Sibu lishonile mnakethu. Lishonele tsatse Rebecca sivusele nakumbukeli ekhaya ikhazi ukuthi indaba lesiphethe kuhlele diphuma embiteni yalo ngesimbe sithupha simadebe ngesimbe sikhombisa sahamba sikhulume kabane naloko ihlele tempilo liyawuthola imengameli ngalokusemthethweni langeni lakusasa iNHI njengoba ngelinye lakuleli lifuna kuva kosike naloko ihlele tempilo liyawuhamba lisebenze njani futhi ke mhlawumbe bahlali bakule live bayahamba bazuze njani simemeke lisekele indvuna yaloko litiko letempilo kuteke sitaqoqa kabande ngayo ke NHI ngetulo kwaloko sakhuluma kabande kanake ingcunguthela yetekuvakasha Africa Travel indaba lebanjwe lapha kusifunda saKwaZulu Natal lokungcunguthela yetekuvakasha liyawuhlala emalanga lamathathu letina letinye yalo ngesimbe isithupha sematebe ngesimbe isikhombisa kumsakato ligwalagwala FM lama sekunelisimba lakho akwanze tsatse. Sibonga kakhulu ke kuSibu phansi egwalagwaleni yembombela kanti ke mbukeli tiyagoqa talomuhla asiphinde futhi sihlangane ngalosine enzaweni lefanako nisale kahle.
Nginibingelele ngiphindze nginamukele kunasi isimo selidolobha kule makhaya kanti ke nasibuka namhla siyabona ukuthi kena bonakala ngathi kunemali oqhamuka khona lapha eNingizimu Melika kanti ke mathuba emvula ngagcina seyafika khona ku 30% kanti ke kule makhaya kuyabonakala ukuthi ngafika khona enhlane live kanti umoya ogijima ufika khona ku 30 km ngeli hour kanti ke langeni lakusasa kule makhaya siyabona ukuthi solwabe senja kula mathuba emvula seka enhlane live kanti ke lapha eNingizimu Melika bonakala ngathi kucanca dona tinkundu yofika khona eligwini lapha enhle esifundeni sethu esikhulu kanti ke lekinye indzawo kuyabonakala ukuthi lihlobile kule makhaya kanti ke nasibuka elangeni lakusasa sexwayiso sibuye khona South African Weather Service kubonakala ngathi nebebethayo kwemlilo lokubonakala la esifundeni sethu esikhulu zonke sicaphele indlela esebenzisa ngayo umlilo ukuze singadali ingodi babukele emakhaya abona emakhaya singena khona lapha eGauteng iJohannesburg la uqala khona lapha ku 9 nyuko ku 24 Carletonville hlethi ku 24 Vereeniging khona hlethi khona lapha ku 24 kanti lapha ePitoli hlethi khona ku 25 sinyuko khona esifundeni lapha eLimpopo Musina hlethi khona lapha ku 27 polokwane cala 11 nyuko ku 24 kanye neMkopane kanti iBelabela hlethi khona ku 27 Phalaburo ahlethi khona lapha ku 26 sihla endani lapha esifundeni salapha eMpumalanga enzaweni lapha eSkhukhuza hlethi ku 29 Mashishing hlethi khona ku 24 Milibek hlethi ku 23 kanti emalahleni cala khona ku 10 linyukele khona ku 24 sihla endani sesifundeni salapha eKwaZulu Natal abasagci lapha eThekwini hlethi khona ku 27 Pietermaritzburg hlethi khona ku 29 Ladysmith cala ku 10 anyuko ku 27 kanti iVryhead nayo ihlethi khona ku 27 lapha eMpumalanga Kapa bole emakhaya sihlela endani lapha enzaweni lapha eMthatha hlethi khona lapha ku 29 kuMani cala ku 10 anyuko ku 27 Maleswa hlethi khona ku 26 emva koMadina kanti lapha kwaNontsholi cala khona ku 12 linyuko khona lapha ku 25 ngizena khona lapha eNtshonalanga Kapa enzaweni lapha eCape Town babukela emakhaya labavakashele khona liyabonakala ukuthi ngathi ke nalihlethi khona lapha ku 20 lifuthumele kanti uWoester cala khona ku 6 nyuko ku 26 Beckford West cala khona ku 9 anyuko ku 28 kanti eGeorge cala khona ku 13 linyuko khona ku 24 esifundeni sefu lesikhulu kunato tonke babukela emakhaya lapha enzaweni lapha ePinton cala khona ku 17 nyuko khona ku 30 Kurumani cala ku 10 anyuko ku 25 Kapa eKimberley cala khona ku 9 nyuko ku 27 Sutherland lihlethi khona lapha ku 24 kanti lapha eDR lihlethi khona lapha ku 26 eFree State babukela emakhaya lapha eFrankfurt cala khona ku 6 nyuko khona ku 25 Krookstad hlethi ku 25 naye kanti Welcome cala ku 9 nyuko ku 28 kanti Bloemfontein cala ku 7 nyuko khona lapha ku 26 Wephana cala ku 7 nyuko khona lapha ku 25 kanti Sasolburg ihlethi lapha ku 24 esifundeni sefu sekugcina babukela emakhaya enzaweni lapha eNorth West lapha eLichenberg hlethi khona lapha ku 26 Rustenburg nakhona nayo hlethi ku 26 kanti Ottersdale icala khona ku 6 nyuko khona lapha ku 26 Tosca ahlethi lapha ku 28 enzaweni leFreiburg hlethi khona ku 27 abona emakhaya ngathi ngiloko lengiphathana ubula lokuhle etinhlelweni lanzelako nisalane kahle